Umintri rangba kajala konrad kongkol sangma habai cringe kilat pathai kubor haga khat niau terik uyayong arhajar arpulai ulai thu baka Jingkren Pynbeit put apring ke Sarkar Meghalaya bat ke Sarkar Assam na kebenta ke Sien kebaan kan Sdang no hau Bnai Jymmang arhajar arpulai. Syu ulong baka Jingkren Pynbeit put apring ke Sarkar Meghalaya bat ke Sarkar Assam kan long na kebenta ki hinriu teli ki jaka ki bidang sa ke Jingkren kajaput katai ke Block 1 bat ke Block 2 ke Kanduli Psiar ke Langpi bat kiwe. The first round of discussions, or continue the next round of discussions, I should say, for the border talks. So let the time come. I expect that maybe in the month of May we'll be able to see the next phase.